reka twongere tubashimire mwebwe mwese mudahwema kutwereka ko tubana umunsi ku wundi. Mukomeze kugubwa neza cyane abari hirya no hino mu mpande z'igihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'inkiko z'u Rwanda, mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Turabashimira cyane rero mwebwe mwese mukora subscribe, mukora comment, mukora share, mukunda ibiganiro bya Kigali Citizen Media. Mukomeze kugubwa neza cyane. Tubagezaho inkuru zitandukanye zivugwa hirya no hino, yaba muri politike, mu myidagaduro itandukanye ndetse n'andi makuru atandukanye. Tugenda tubagezaho bamwe mu byamamare, yaba ari abahanzi, yaba ari abanyapolitike, abacuruzi, abavuga butumwa n'abandi bantu bose wibaza ngo ubuzima bwabo bumeze gute, ni bantu ki. Ibi byose rero ni amakuru amwe namwe tuzagenda tubagezaho kuri Kigali Citizen Media. Twarabitangiye, ubu ngubu twaje kubana namwe umunsi ku wundi. Ndibaza neza ntashidikanya ko tutazabicisha urungu, tuzabagezaho amakuru menshi atandukanye. Reka tunyarukire kwitwa DJ Ira. Yitwa mu mazina asanzwe Iradukunda Grace Divine aka DJ Ira. Yamenyekanye cyane mu kuvanga imiziki, uherutse rero kwemererwa guhabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda na Perezida Paul Kagame. Kuri uyu wa kabiri rero yabuhawe mu buryo budasubirwaho. Hari ku itariki ya 15 Mata n'umwaka wa 2025 nibwo DJ Ira n'abandi bantu bagera muri 35 bahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda mu buryo budasubirwaho nyuma yo kurahira yuko babaye abanyarwanda. Abo bose rero uko ari 36 bari baherutse rero gusohoka mu igazeti ya leta ku rutonde rwagiye hanze ku itariki ya 7 Mata 2025, rugaragaza ko bemerewe ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ku itariki ya 16 Werurwe 2025 nibwo DJ Ira yasabiye mu ruhame Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwenegihugu bw'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yamubwiye ko kubwe abumwemereye, ariko bizasaba kuzuza ibisabwa kugira ngo abuhabwe. Mu minsi ishize uyu mukobwa yatangingarije ibitangazamakuru bitandukanye ko yatunguwe no ko yagiye abona telefone irasonye ndetse aza kuyitaba, asanga n'abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihe kitarenze amasaha agera kuri 28. Nyuma yo kwemererwa ubwenegihugu n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, bamusabye ko yajya kuzuza ibisabwa kugira ngo nawe abuhabwe kimwe n'abandi bose babisabye. DJ Ira mu bahanga mu kuvanga umuziki yatangiye 2026 abifashijwemo na mubyara we DJ Bisoso. DJ Bisoso yinjije DJ Ira i Kigali hari muri Kanama 2015 avuye i Burundi ubwo yararangije amashuri yisumbuye. Reka tujye gato ku buzima bwa DJ Ira. Amazina ye yiswe n'ababyeyi yitwa Grace Iradukunda Divine. Izina ry'akazi ni DJ Ira. Mu myidagaduro abantu benshi baramuzi. Yavukiye i Gitega mu gihugu cy'u Burundi 1997. Yaje mu Rwanda asoje amashuri yisumbuye hari muri 2015 nkuko twabigarutseho, aje gusura umuryango we wabaga hano mu Rwanda. Yinjiye mu kazi ko kuvanga imiziki muri uwo mwaka wa 2015 hari mu kwezi kwa Kanama. Abifashijwemo rero na DJ Bisoso wari umaze igihe hano mu Rwanda, nikimenya bose ku bantu bakunda umuziki. Rero yaje kumwinjiza muri uyu mwuga wo kuvanga umuziki. Yavuze ko abo mu muryango we benshi batabyumvaga ukuntu uyu mukobwa yajya kuvanga umuziki, ariko ntibyamuciye intege, akomeza ibyo nawe yaratangiye gukunda abikundishijwe na DJ Bisoso. Muri 2016 yahise atangira kuvanga umuziki mu buryo bwa kinyamwuga. Uyu ni umwe rero mu ba DJ bazwi cyane hano mu Rwanda. Yagiye ararana na bamwe amajoro atandukanye, yagiye avanga imiziki mu bitaramo bikomeye. Yatakaje papa we rero witwaga Mbonyimpa Juvenal mu ijoro ryo ku itariki ya 12 Kamena ni muri 2023. Twabwira rero uyu mubyeyi wa DJ Ira agira iruhuko ridashira. Ikindi twababwira nuko DJ Ira yagiye aboneka mu bitaramo bitandukanye kandi binakomeye, aho bimwe byabaga byakiriye abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abagiye batandukanye baturutse mu bihugu bitandukanye
DJ Ira yabaga hari ari kuvanga umuziki, ndetse ntabwo twakwibagirwa ko DJ Ira yagiye akora kuri televiziyo y'igihugu, ari nako kazi akora ko kuvanga umuziki. Rero uyu munsi ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4 2025, DJ Ira n'abandi bantu bagera muri 35 bahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda mu buryo budasubirwaho. Ubu DJ Ira kugeza kuri ubu ngubu ni umunyarwanda nk'abandi bose. Icyo abanyarwanda bemerewe nawe agomba kuzajya acyemererwa nk'umunyarwanda wahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ubwo mu yandi magambo afite double nationality, afite ubwenegihugu bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubwenegihugu bw'igihugu cy'u Burundi avukamo. Rero twavuga ngo ishya n'ihirwe kuri DJ Ira mu gihugu cy'u Rwanda, azagire ibyiza bitandukanye. Rero namwe turabashimiye cyane, mukomeje gukurikira Kigali Citizen Media, mukomeze kugubwa neza.